پشتی مرنێ دێ چه بسەرێ وان کەسان هێت یەنگۆ بباوەری دگەل مەسیحێ ئێک نەگرتی. لە ڕۆژا دوماهێکێ ئەو دێ سزایە بە ترس و دادپەروەریە گونەهبارکردنێ وەربگرن. ئەوە گۆل لە دژی وا هاتیە ڕاگەهاندن. ئەوێ دەهێنە هاوێتن جە ئامادەبوونا خودێ یا خوش بەرەف دووزەخێ داک و دادپەروەریێ و بتندی بهێنە سزادان بۆ هەتایە. مزگینیا یوحەنا 3 آیات 16 حتا 18 و آیات 36 خودێ هوسا حەج ji cîhanê kir gowî kurê xwe yê êkane dayê dag û her kesê baweriyê pê bînît ji nav naçît lê jiyana her û her hebî. Xwedê kurê xwe nehinartiye cîhanê da cîhanê gunehbar bike lê da cîhanê bi wî qurtar bike. Ew ê baweriyê pê bînît nahête gunehbarkirin lê ew ê baweriyê pê neînît. Ew ê her jinûke hatiye gunehbarkirin çunku wî bawerî bi navê kurê Xwedê yê êkane neîna. Ew ê bawerî bi kurî bînît jiyana her û herya hey. Ew ê bi gotina kurî neket ew ê jiyan nabît lê torebûna Xwedê li ser wî demînît.